naši osnovci. Ukoliko želite svoje školovanje nastaviti u školi koja vam pruža mogućnosti brzog, kvalitetnog, kreativnog učenja, odgoja, obrazovanja, onda je velika mogućnost da budete naši učenici. Mi vas pozivamo iz Mješovite srednje škole Tuzla da u našoj školi se oprobate u tehničkim i stručnim zanimanjima. Kroz tehnička zanimanja u smjerovima veterinarski tehničar, tekstilni tehničar, kozmetički tehničar imat ćete mogućnosti da se jako kreativno izražavate, da budete sposobni, obučeni i kvalitetni radnici, a naravno da nakon srednjeg obrazovanja završite i na nekom od željenih fakulteta. Mješovita srednja škola ima i stručna zanimanja, prije svega tu su zanimanje obućara, frizera, pekara, mesara i zavisno od plana upisa možete postati kvalitetni, vrsni radnici u ovim strukama. Svako mi preporučuje da upiše ovu školu jer je ovo veoma perspektivan i veoma atraktivan posao, nudi neprestano usavršavanje i moram da napomenem isto tako da većina učenika koji završili ovu školu su otvorili svoje privatne biznise i imaju veoma dobru zaradu. I ovaj posao je veoma izabran i veoma aktualan diljem svijeta. U ovoj školi sam naučila mnogo toga o ovom poslu, stekla sam mnogo znanja i iskustva i preporučila bih svakome da upiše ovu školu. Mješovita srednja škola može se pohvaliti dobrom praktičnom nastavom iz razloga što imamo kvalitetno opremljene radione, a ono što je obilježje ove škole jeste da pripadamo takozvanom modularnom načinu rada, odnosno naša škola pripada EUVET programu obrazovanja i naše diplome su prihvatljive u Evropskoj uniji. U našoj školi zanimanje tekstilni tehničar obrazuje se jako dugo, ima svoju tradiciju, isto kao i krojač. Međutim, imaju 3-4 generacije gdje se školuje novo obrazovanje, to je tekstilni tehničar, dizajner odjeće.